Manipur top channel gi maikei digi maru ebi ipausing myam da thamjari ahanbada BJP gi MLA sing pun wa khana khre Kuki BJP MLA tare tanatana tampaklam gi BJP MLA ni pani shuti lodun lakhidi BJP MLA sing gi oiba apun mi pham ama ngang imphal gi kaisampa ni tepa chu thek talewa thambal sangni na phamduna BJP gi MLA singna ama toina punsinduna Manipur da hujik laidiba president rule gi lenga asigi mahutta anoba popular government ama CM nabi gi ingit utkre BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sardana notice thokuna BJP ki MLA khuding makta ayib chirol thaduna ngarang gi meeting sida yauna ba mangjong na khangalaga ngarang numidang wairam gi mifam adu pangtoki bane Sardana preside tawduna pangtoki ba ngarang gi BJP MLA singoi ba apunwa mifam aduda BJP gi Kuki MLA taret yaudaba tana Manipur gi tampaklam gi assembly constituency gi BJP gi MLA kungani thoina saruk yakhi BJP ki MLA nipana masangam drema sum asin bathabak leibana maram oiduna BJP Manipur Pradesh ki president da laklaroi haina khangalakpagi ayib sirol piraktuna saruk yakiti ngara nungthil pung manga dagi horaga pung manga ka minute nifuram phauba sarakna minute nifuram close door pangtuki ba miphamadu loiraba matungda Sardana ngara gi miphamadu ga mari lenana hai Manipur ki BJP MLA singi aning ba apamba masum state asida hojik thengnari bi issue kya do party ki national leaders singa Delhi da unaru gi pawdam MLA singi mafam thangki Manipur praja miyam gi aning ba apamba matung ni state asida popular government ma athupa matamda thampina bagi wafam party ki national leaders gi mafam da thamangki haina makna pawmi sinu pungduki press na tongba gari da gi Manipur haibu hai security force singa lakthokan khibagi matang amade Manipur da marak thokpa pamdaba thagdok singgi matang da su center gi lusung singgi mafam da thamlamkhi haina makna phongdokhi center na Manipur praja gi ihul khangna popular government ma thambina bagi wafam center gi lusung ba singa thamkhi bagi wafam ngarang gi mifam adu MLA singgi mafam da thamnuna tahankhi haina su Sardana phongdokhi Manipur da anoba popular government ama siamba sida Manipur miyam gi sauraba thawdang leibana miyamna lamdam asida santi hana hanjinana ba honaba da mateng pangba sang hena maknam khataki Manipur da prime minister athupa matamda lakani hairiba sigi matangda party da sapsana khangalakpa leirabra haina pawmising na hangkiba wohangi pakhumda hauju phawbi oina official oibu wapam khangalakpa leitri aki hanagi chief minister N Berena ngarangi BJP MLA singi apunba miphamadu gi matangda hai Manipur hauju thuklibi irang praja sing leiriba nungnang mipaiba masum praja sing da leiriba piendaba identity singa thengnariba awana kya siko hanabigi matangda BJP Manipur Pradesh ki president handakta Delhi da satuna party ki national president yauna lusingba kya unarubi pawdam MLA sina tambagluina sa glass amam thakmina si haiduna pham mi phamne ngarang gi BJP ki MLA singi apunba mi phamaduna Manipur da government ama athuba da semna bigi damak thorang tawduna leiri habigi signal ama piri amati athuba matamna Manipur da santi hanjilaktuna popular government ama laklagani hainasu ex minister Berena phongtoki Manipur da santi hanjinana ba amasu Manipur gi prajana pamdi popular government ama karamna sem sigi habigi matangsu ngarang mi phamasi phambani haina palladuna N Beren hai ngasi Delhi da Manipur gi civil society organization kya kauduna lamdam asida santi hanjilangna bagi matangda center gi lusung singa punna mifam phangdori masida civil society organization sing amuko komi amasung fox na singwi gi mitsingda satuna saruk yabasi afaba khudam naiki mifam adura saruk yakhiba thangi SG MLA tongum Robindro na hai Manipur gi BJP gi MLA sing hokiba me kuntra da phongkiba mifam na laukiba Manipur da anoba popular government ama CM na bigi warep sing adu gi matungina handak da BJP Manipur Pradesh ki president Sara Devina Delhi da satuna party ki national president JP Nada yauna center gi lusung singa unaru bigi pawdam adu tamna bigi damang ngarang mi phamasi phamane BJP ki national president amasung party ki leaders na thamlakhi bu wafam singa du ngarang mi phamadu da BJP Manipur Pradesh ki president na BJP ki MLA singi maphamda tamduna tan khekhi ngarang mi phamadu gi matang da BJP ki MLA kharana oxi thai ngarang gi BJP ki MLA singi ba apunma mi phamasina state asida athuba matamda popular government ama simna bigi ingit center pire lakliba July thara pangthokdori ba parliament mi pham mamangda popular government ama samlakpa yabigi thajaplai hairi press na phangma pawki likhuna mana Manipur Legislative Assembly ki speaker Thoksom Satyabrata yauna
Manipur की तंपाकलम की बीजेपी की एमएलए खरगा कुकी की बीजेपी की एमएलए सिंह पुन गुवाहाटी उनदुना स्टेट असिद पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमनबगी मतंगदा वाफम क्या खन्नरब याय हदि ngarang yemi phamadure ex minister hengang AC की एमएलए नंथोंबम बिरेन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ओइदिबा एस्कुल AC की एमएलए थोक्सम सैत्रबता थोंजु AC की एमएलए थोंगाम बिसोरजित सिंगजमा AC की एमएलए वाई खेमसान कोंथौजम AC की एमएलए डॉक्टर एस रंजन शंगमाई AC की एमएलए हाइसदिंगो मयांग इम्फाल AC की एमएलए कोंखाम रविंद्रो लंगथाबाल AC की एमएलए करम श्याम हियांगलम AC की एमएलए डॉक्टर वाई राधेश्याम पासुई AC की एमएलए सपम कुंजकेश्वर सगोलबन AC की एमएलए RK इमो थांगमैबन AC की एमएलए KS जोयकिशन उरीपोक AC की एमएलए KS रघुमणि लमलाई AC की एमएलए KS इबोमचा वांगजिंग तेंथा AC की एमएलए पाउनम रोजेन कैराव AC की एमएलए L रामेश्वर जिरीबम AC की एमएलए MD असबुद्दीन थांगे AC की एमएलए T रविंद्र बिष्णुपुर AC की एमएलए गोविदास कोंथौजम लमसांग AC की एमएलए सुरखाइबम राजेन अंद्रो AC की एमएलए थंगनाउजम श्याम कुमार अमसुम कुंबी AC की एमएलए S प्रेमचंद्र न सरुक याखि ngarang BJP MLA singi apun mami phamadu Manipur gi wang bada lekhiba masa gi asinba thaba mas masa ngamdri haiduna BJP gi MLA nipan adudi hairok AC gi MLA Dr. Thoksam Radesham Nambol AC gi MLA Thangnauzam Basanta Kumar Wabagai AC gi MLA Dr. Usam Deben Nauria Pakhang Lakpi AC gi MLA Suraisan Kebi Devi Kurai AC gi MLA Sangtam Susinro Sanil AC gi MLA SS Olis amasung Wangkai AC gi MLA Thangzam Arundi Lakhidi अमरमदना इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा तरुकी अप्रैल अमदगी मिकोक थीबा हौगदौरी कोविड-19 लाइसेंस संदोरखीबदगी पांगथोक्तना लाखिबा लाइबा असगी सेंसस की हानबा तंगकी थबकसिंग मथंग सैगी अप्रैल अमदगी हौगदौरी हारिबा मतमसले सथगदौरीबा सेंसस असगी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन सथबा हौरगा नारी लाइबा असगी स्टेट सिंगी सेक्रेटरी सिंग सेंसस कमिश्नर अमसुम रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कुमार नारायण हाई लाइबा असगी स्टेट अमसुम यूनियन टेरिटरी सिंगी वना हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अमा हाउसिंग सेंसस की थबक कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगा तरुकी अप्रैल अमदगी हौरगनी हारिबा थबा से हौद्रिङै की मंगोइना सुपरवाइजर इनुमेरेटर सिंग हापगी थबा अमसुम अतै मखोइ सिन्नगदबा थबक सिंग स्टेट अमसुम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मतेंगना लोइना पांगथोकदबनी हारि सेंसस असि तंग अनि थोकना पांगथोकनी अहानबदा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन चथदुना युमलै कैरैगी फिबम लंथुम अमसुम युमथोंग कुदिमक्ता लैरिबा मसाक मथुमसिंग खोंगटकनी मदुगी मतुंग तारकपदा मिकोक थीबा पॉपुलेशन इनुमरेशन की थपक सिंग पखकनी मसीदा डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक कल्चरल अमसुम मिपुम खुदिमका मरी लेनवा अते अकुप मरुल सिंग संगत खोंगटकनी मसीगी मतम मसीना कुमजा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा तरे की फेब्रुवारी अमदगी हौरगा सथगनी हैना चीफ सेक्रेटरी सिंगदा इबा सिरोल दुरा पाली सथगदोरिबा सेंसस असिदा का सेंसस सु सथनबा थौरांग तौरी हैना लेगा के सिरोल मन हाइदि सथगदोरिबा सेंसस ऑपरेशन असिगदमा पुन्ना इनुमेरेटर अमसुम सुपरवाइजर लाख कुंथ्राग मरी रोम अमसुम सेंसस फंक्शनरी लाख 1.3 रोम सिजनगनी हैना सुपाली लाखदोरिबा सेंसस असि तराग तरुक सुबा सेंसस नि अमसुम लेबा असिना मनिंग तंबा लेबा ओरखरबा मतुंगदा सथरकपा निपान सुबा सेंसस नि हाइदि अमरोंदना MSA न सु कांगबुदि हेना थाजबदगी मियाम साउनरी कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा कुनगु हुमदगी मे हुमदगी हौरखिबे इरांग असिदा ओवररेशन पुरक्तुना मणिपुर महौसागी नेना ताबा फिबम लाखनबा कोनाबदा इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंगा कुकी की मैके लखोलिबा वारी वाताई सनाबगी थबकता कुकी की मनुंगदा पेनदब लैरि थाजब याबा पावगे लेखुनसिंग फोंदोरपगी पाव अमगी मतुकिना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुद यावदब कुकी खुलाई पाइबा कया लैबिगी मथक्ता विलेज वॉलंटियर अमदी कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कया सु लैरि दुबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंगना सु कांगबुदना हेना थाजब थम्बगी मौंगना सु कांगबु खक्तगा वारी वाताई सनाबगी मौंग अमा सथरिबा सिना पेनदब लेरकपनि हाइदि पाउसिन हाई सूद लैरिबा कुकी आर्मी ग्रुप सिंग असि सु तौनद्रिङै ममांगदगी हौना मियामना मखोइगी मथक्ता पेनदब यानिंगदबा मयाम लैरि खुंगंगी लायरबा मियामगी अवाबा उबिदबा कुकी सिंगी इंटरेस्ट नि हायरगा लैंगाना थादरकपा लायरबा मियामगी सको थौरांगी स्कीम सिंग नमहादुना सूद लैबा कुकी खुलाई पाइबा सिंगना हाइना थोक्तुना लाक्लि सूद लैबा सिंगदा सथरकलिबा का हेनबा थौंग असिबु पेनदबा मदि यानिंगदबगी वाफम सिंग मियामदा मतम क्या ममांगदगी फाउदुना लाक्लि
फिल्म असी लैना लैना सू ग्रुप सिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंग वरी सनाबना मियाम के अपाम बसिंग पुरकनी थाजद्री हैन पल्लदुना MHA ना सूद लैब सिंग हेना थाजब थमदुना सथरकलिब थबक थोरम सिंग सिदा कुकी गी मियाम साउनिंग बमदि नुंगाइतबना पिकथले मखाताना करी करम वाफम सिंग लाकपगी हैब कुपना येंगदुना लैदि हैब वाफम थमकली वारोइसिन पुरकनब थबक लखोटपद इरांग असिदा अवाब नंगलब मियाम की इंटरेस्ट हाना येंगदबनि हायना पल्लदुना मियामबु हेना मरु ओइना लौदुना मियामदा हाना प्रायोरिटी पिगदबनि कुकी खक्त नतना माइतै ओइनसु इरांग असिदा मियोय क्या सिकी कुकी गिसु मी क्या इरांग असिदा सिकी सुद लैरिब नुंगाइ पाइबिसिंगना यारबदि यारे हायरबदि मियाम वरौ रखने साउनिंग लखने असाक मैदा थाव हाइजनबगी फिबमदा लाक्लबदि अचौब इरांग थुलकनी सुद लैब खुलाई पाइबिसिंगदि मखोइगी इमुंगी मी अमत सिखिदि हैब वाफम पावसिना फोंदोकली इरांग असिन हौजिकसु मियाम हाइनिंगाइ लेतना वारी अयुक चारग नुमिदांग सरा हेनबगी फिबमदा लैरे वाना होनदुना पुथुकसब इंसांग नापी हैरा योनफम लैति अना लेंगी मतिक चाना मेडिकल फैसिलिटी फंद्रे मपाना सतुना लयेंगबदा सेन यामना संगमना मदुगी मथौ ताबा सेनफम पुथोकपा ngamde afaba mahai tamphamda masasung mahai tamba phangdre hadi phibam asi leibana su kangbuga toina wari sanari basigi matangda hau social media da mai horaba wapum oirakle haina pn da wapum sing phongdoladuna pausna hai Ministry of Home Affairs ki official sing su kangbuga toina wari sanari basigi kari oirakpa yabagi habigi matangda yamna yengli मियामदा लैरिबा सौनिंगबा लांतकनाबा सिंग पुनिंग फाथाबिबा मथौताइ कारिगुमा फिबम मसिदा सेक्शन हौद्रबति मियामना होरकपा इरांगना साथीबु ओइरक्तुना मसेलगी मरक्ता लान थोलक्तुना अचौबा अमा अता थोकपा याय हैबा वाफम पावगी लिखुनसिंग सिना मखाताना फोंदोरक्ली पानबा याबदि ममांग सही फेब्रुवारी 28 कुकी खुलाई पाइबिसिंगा इंडिया लेंगा का सनरबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी मतम लोइख्रबने मदि हाइरिबा मतम मसिदगी ngasi फावबा सुगी मतम सांगदोई सांगदोक्ति हैबिगी मतंगदा इंडिया लेंगा ना करिगुंबा वाफम अमता फोंदोक्तना लैरिबनि अमरोंदना WKZIC na Kuki village ki census khangalaknaba nagana hairakiba duda makhatana khanana watakslakli NH202 lami paring da lariba Mongkot Sepu da lamen tu hemna Kuki singna lami paring asida passenger service tawriba winger gi driver amadi passenger phukibagi thawdokta naga gi tungan tungan CSO amadi Kuki village ship singi marakta yanaba purakhiba duda yawba naga gi lariba culture custom amadi land honor da nadana Mongkot Sepu da lariba Kuki gi yumko masing thina nabagi matangda TKL na pung nifuga nipan gi manung khangalakna biyana kibadu amuka makhatana khantananaba wal Kuki Zau Intellectual Council WZIC na taksilakli WKZIC na thadorapa siolamada Mongkot Sepu hariba khungangasi Englishing amaga samapan ko humfuga ni thoigi sub clansman gi makhada Kuki customary logi matung ina sem kibani Englishing amaga samapan ga yang matu da pangtu ki census ki matung ina urkhul district ki manung sana urkhul district ta circle ahungi makhada tangkhul gi khungang samaga taraga nipan Kuki gi khungang samaga kunthra ga manga circle ani gi makhada Kuki gi khul kunthra amadi urkhul circle amagi makhada Kuki gi khungang kunga mapan pun Kuki gi khungang samaga maudra ga mari lei haina phongdokli adu bahari bu khungang sing asi matamgi matungina urkhul amadi kamjong district ki makhada lekhre maramaduna tangkhul gi tungan tungan ma CSO na Mongkot Sepu thawdoka mari leina nakalani gi marakti yana ki bu wapam singadu amuki hena makhata na yengsinana ba WKZIC siroladuna su makhata rakli amarumdana MP Bimol na Kangbai Bazar Phawu Sangi Hairuba security na thinglaktuna sangan khidre Inner Manipur Parliamentary Constituency ki manung saliba Kangbai Bazar Sangi yarakta badagi MP Bimol mai hongna sakhe Parliament pukhatuna akan mamongda ngang nagadawri Inner Manipur Parliamentary Constituency ki manung sana lariba Bisnupur District ki Kangbai Bazar Phawba Inner Manipur Lok Sabha ki MP Angomsa Bimol akoi jamna yengsinba sangi hairubada security na thingru sangan khitri security ki thawong atu MP Bimol mai hongna sawbu lingna hiramasigi matang na parliament ki lakadoriba session da pukhatuna akan mamong ngang nagadawri MP Angomsa Bimol gi miya makhara pangthukiba state level essay competition ki sathariba screening state yengsinbi khongsat ki saru moina moirangi LCM School Center yengsin malaki makhatana hausi hausi laiba Kangbai Bazar gi phibam yengsin nabigidamak laki pagawk saw yoroklaba matung mafam adu bungak senbigi thabuk sathariba Darwal Rifles ki CO Colonel phone ki kuthang na Kangbai Bazar yengsin masang na security tharang na bakhanki tungna Bisnupur District ki SP na phone ki kuthang na security concern gi matung ina police headquarter gi hana ayab law sangani haiduna sangalakidre
Security ki thawong adu yang kan saukibaga loidana lenga na Manipurda buffer zone kawba mafam ama leiti haigrabas kadi gidamang MP ama na maki constituency manung da lairiba mafam ama yengsinba changi haibada athingba piribano lairiba mafam asidagi meter sama muktang changnaga laiba mafam ni minna uba mafam asida phawba MP ama na changba yahanda ba haibasi buffer zone leiti haigadoribra Kangbai bazar ga naknaba mafam kharada mitai singsangduna laiba haunakre miyamna changba yaraba mafam adu kari gidamang security vision ki matungina changba yaroi haribano Thaudo asi tumina lesaloi Lok Sabha gi parliament pukatun MP amagi hak matlibasi sapsana ngangna gani haina yamna sauna phungtoki panba yabri hauki bi English ngani ki kungo humdoi gi me humli gi koki kulai pai bisingna Kangbai phakak sautur bung Bangla da leriba mitai singi yumai thaduna talakhi badagi mafamadu security force na ngak selbagi tabak sathaduna furup animaki mioi amata sanghandana thalakhi bani mafamadu lerama miyamna phungdorakhi bada Chusampur romdigi Kuki singdi Kangbai bazar phawba marak laktuna sanghali Mitai sing budinga si phawba Kangbai bazar da sanghandri haina PNW wapum kya phungdokna rakhi